Nibyo tubahaye ikaze bakunzi ba Ela TV show number 1 mu bice bitandukanye. Reka mbifurije kugubwa neza, babwire nti amahoro y'Imana nakomeze kubana namwe. Reka twihute cyane twinjire mu nkuru zikomeza kugenda zitangazwa. Burkina Faso yakuyeho visa ku banyafurika bose. Ese byagenze bite? Naho mu gihugu cya Congo Uvira umusirikare mukuru wa FARDC ngo yaba yahapfiriye. Reka twihute cyane turebere rimwe aya makuru arimo aragenda avugwa muri uyu mugoroba. Reka kandi tubifurize kugubwa neza, tubabwire tuti amahoro y'Imana nakomeze kubana namwe. Burkina Faso bivugwa ko ngo yakuyeho visa ku banyafurika bose nkuko amakuru akomeza kugenda abitangaza. Kuri uyu wa gatanu ku itariki 12 z'ukwezi kwa 9 2025, amakuru avuga ko Burkina Faso yatangaje ko yikuriyeho ndetse visa ku banyafurika bose binjira muri iki gihugu cyo mu burengerazuba bwa Afurika. Ikiguzi cya visa mu koroshya ubukerarugendo n'ubuhahirane rwose kwa Ibrahim Traoré Captain bavuze ko babikuyeho. Byatangajwe na Minisitiri w'Umutekano muri Burkina Faso yitwa Mohamed Sana nyuma y'inama y'abaminisitiri yari iyobowe na Perezida Captain Ibrahim Traoré yabaye ku munsi w'ejo ku itariki 11 z'ukwezi kwa 9 2025. Uyu muyobozi yagaragaje ko guhera muri Nzeri 2025 mu buri munyafurika wese ngo utuye kuri uyu mugabane azajya yemererwa kwinjira muri iki gihugu nta visa asabwe. Ati guhera ubu buri muturage uturuka mu gihugu cya Afurika wifuza gusura Burkina Faso ntabwo bizajya bimusaba kwishyura visa oya. Yanakomeje avuga ko ngo abanyafurika bazajya binjira muri Burkina Faso bazajya babanza kubisaba bikorewe rero ku ikoranabuhanga, hanyuma agasuzumwa ubusabe bwabo. Uwujuje ibisabwa akemererwa kwinjira muri iki gihugu. Burkina Faso yiyongereye ku bindi bihugu byemerera abaturage bo muri Afurika kwinjira, ndetse kandi mu bihugu byabo nta visa harimo u Rwanda, Ghana, Benin, Gambia na Seychelles. Ni ibihugu rero byamaze kwemeza ko ngo abaturage babyo bagomba kwinjira uko byagenda uko ariko kose nta visa basabwe. Naho mu mujyi wa Uvira biravuga ko ubu Brigadier General Mwakumburuku wa FARDC yapfuye. Ese yishwe niki? Niyo mpamvu tubazaniye aya makuru. Igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo cyatangaje ko umuyobozi w'akarere ka gisirikare ka 33 Brigadier General Mwakumburuku Daniel yapfuye. N'umuvugizi w'iki gisirikare General Major Steven Kenge Bomosa yasobanuye ko uyu musirikare yagize ikibazo cy'ubuzima maze ngo aza gupfa kuri uyu wa 12 Nzeri 2025 ubwo yihutishwaga mu bitaro ndetse bikuru bya Uvira. General Major Kenge yasobanuye ko hari gutegurwa gahunda yo kujyana umurambo wa Brigadier Mwaku ndetse kandi akajyanwa i Kinshasa. Mu yandi makuru biravuga ko ngo ahazabera umuhango wo kumusezera mu cyubahiro aha ni i Kinshasa niho bizabera. Brigadier General Gasita Olivier usanzwe ari umuyobozi wungirije w'akarere ka gisirikare ka 33 ushinzwe kuba rero ngo ari mu bikorwa bya gisirikare, ndetse kandi akaba ashinjwa kuba ari gufasha umutwe w'inyeshyamba za M23. Uyu nguyu yamaze kuba ngo yagezwa i Kinshasa nkuko amakuru akomeza kugenda yivuga. Ikibazo ngo gihari nuko bitewe nuko ngo abarwanyi b'imitwe ya Wazalendo bari barimo ngo baracakirana na Gasita, bivuga ko ngo uyu musirikare ngo yaba yarahagiriye ikibazo gikomeye cyane. Ubwo ndavuga uwo witabye Imana. Ariko kandi ku rundi ruhande nta kintu ingabo za leta ya Congo FARDC zari zabivugaho. Naho mu gihugu cya Israeli Benjamin Netanyahu yavuze ko nta leta ya Palestine izigera ibaho. Minisitiri w'intebe wa Israeli Benjamin Netanyahu yavuze ko nta leta ya Palestine izigera ibaho kuko ngo ibice byayo byinshi ari ibya Israeli.
Ibi yabitangaje kuri uyu wa 11 Nzeri 2025 ubwo yemezaga ko uyu mushinga wo gukomeza ibikorwa byo kugenzura agace ka West Bank ugomba kugerwaho, ndetse avuga ko aka gace kose ngo ari aka Israel. Yagize ati tugiye gusohoza ibyo twabasezeranije rwose ko nta leta ya Palestine izigera ibaho. Aka gace ni akacu, icyo abantu mukimenye. Ati tugiye gukuba kabiri abatuye mu uyu mujyi. Ati kandi uyu mushinga wemejwe na Netanyahu ukubiyemo kubaka inzu 3400 z'abanya Israel ndetse n'ibindi bikorwa remezo bizabafasha kuba muri ako gace. Umuvugizi wa guverinoma ya Palestine yitwa Nabi Abu, nk'uko bivugwa, yavuze ko uko byagenda kose uburasirazuba bw'umurwa wa Yerusalemu buzaba umurwa mukuru wa Palestine mu gihe cy'ahazaza, ndetse anashinja Netanyahu gushyira ku gace ka West Bank mu kaga. Kugeza ubu Palestine ntifatwa nk'igihugu cyigenga kuko nubwo ifite guverinoma nta mupaka n'umwe iyobora cyangwa ngo igire ikirere iyobora. Israel ntikozwa ibyo kureka Palestine ngo ibe igihugu cyigenga, ari nayo mpamvu ikomeza kugenda yigarurira uduce twinshi cyane muri iki gihugu, nubwo yagiye isabwa kenshi kurekura uduce twa Palestine yigaruriye. Aka gace ka Western Bank bivuga ko ngo rwose katavugwaho rumwe kuko ibihugu byombi bikiyitirira ndetse bigafitemo abaturage. Amakuru avuga ko ibihugu bigiye bitandukanye mu burengerazuba bw'isi bitifuza ibikorwa bya Israel kuko benshi bashinja Israel gukomeza rero kuba ndetse mu bikorwa by'ububi kandi bakayishinja gukora ibikorwa bitari byiza. Ni mu gihe amakuru avuga ko kandi ubu Israel yakabaye ihagarika intambara yashoye muri Gaza kuko iyi ntambara ikomeje gushyira ubuzima bw'abaturage mu kaga. Ubu tuvugana igihugu cya Israel kirerekana ko rwose kugeza amagingo aya ngaya ngo kitagomba guhagarara habe na busa. Naho mu yandi makuru dusoreje mu karere ka Gatsibo mu gihugu cy'u Rwanda, amakuru avuga ko Gatsibo ngo yatawe muri yombi azira gutemagura insina zisaga 100 ndetse za mugenzi we bashwaniye mu kabari. Inzego z'umutekano mu karere ka Gatsibo zataye muri yombi umugabo ukekwaho gutema insina 100 za mugenzi we nyuma yo gushwanira mu kabari akigamba ko azamuhemukira. Ibi byabereye mu mudugudu wa Ryabugenge mu kagari ka Mpondwa mu murenge wa Gitoki. Uyu mugabo ngo akaba yatawe muri yombi kuri uyu wa kane tariki 11 z'ukwezi kwa 9 2025. Tariki 3 z'ukwezi kwa 9 2025 nibwo abagabo babiri bashwaniye mu kabari bapfuye umugore wagakoragamo. Icyo gihe rero ngo umwe muri bo ngo yahise ahigira kuzahemukira mugenzi we akamukorera ikintu kizamubabaza igihe cyose. Nyuma y'iki cyumweru tariki 10 z'ukwezi kwa 9 undi yarabyutse asanga insina zirenga 100 zari ziri mu rutoki rwe zose ziri hasi zatemaguwe. Ahita rero atanga ikirego. Uwo mugabo bari bafitanye ibibazo ngo yahise atangira kwihishahisha kugeza ubwo kuwa kane tariki 11 yatawe muri yombi. Aha ni mu karere ka Gatsibo. Bigaragara ko insina zatemwe ari nyinshi cyane. Aha rero akaba ari mu gihugu cy'u Rwanda. Inkuru nk'iyo ngiyo ikomeje kugenda ivugwa. Akarere ka Gatsibo kari mu ntara y'Uburasirazuba bw'u Rwanda. Ibyo rero bikaba ari bikomeza kugenda bihatangazwa. Reka tubashimire cyane mwese mukomeza kugenda mukurikira ibiganiro bya LTV Show #1 mu nkuru n'ibiganiro dukomeza kugenda tubagezaho. Twabemereye ko tugomba kujya tubagezaho amakuru yose, twabwira byinshi cyane mu gihe gahunda yacu ari amakuru. Bakunzi bacu mukomeze kugubwa neza, Imana n'umugisha bikomeze kubana namwe mirimo itandukanye mugenda mukora. Ni iby'agaciro gakomeye cyane mu biganiro tugarukaho tukagenda tubabwira byinshi cyane hano kuri LTV Show. Amakuru yacu yibanda ku isi mu bice bitandukanye. Ibyo byose niba birimo biragenda bihavugwa twabaye tubigarukaho kandi tubabwire byinshi cyane, aho twabemereye ko gahunda ari yayindi
tukomeza kugenda tubakurikiranira amakuru yose nk'uko mubizi. Mukomeze kugubwa neza, Imana n'umugisha bikomeze kubana namwe imirimo itandukanye mugenda mukora. Ngaye nguko aya ni amakuru tubagezeho kandi tugarukaho, twavuga tuti tubabwire 5 kuri 5, tubabwire uko ibintu byifashe ndetse n'uko bihagaze muri rusange. Murakoze, murakarama.